Kwaku Adukumi atrase. Na na ku champa masa fo edu so atrase. Me Kwaku. CJ. Na me tie wo interview na wo ye na nwunwe kase boni mu. Ena asem no epie. Inti edi kan di tudwa ne se ne mato aso no mayade. Na the Obokrata Chronicle de aba. A wo hwe ha infonyine da ha kama. Wo say NDC health work turns bloody. Na wo hwe abo no mtoto ye na minim so wa hwe video na. Na me gusu amehwe ne. Abo no de omoto ye pa omunim boto omayade. Na say ebi mwepra wo hwe ha infonyine da ha abrante ba akone sere ho awai ne ade de rade asese ebi mwepra. Omo mfansu enyansa. They say yentufu. They say nya ha ne yebetu obi fo. Esanse Ghana ha no ye hu se futuo no utu anya adwuma. We nke kwa ye omototo bo na nka ba ko ni abo. Na nka samre woda dem. Ade eche no wasa asore. Wa kudi sebem kwa asem. Aden. Abato keke. Abrofo ko o masala o mato o de obi akọ ne ba bi. Kama Abibifo ye ewrade. Ekura ni bi. Ekuya. Oho ye. Abato keke. Wo che wadwene. Eno so adane abototo. Se ena mumu betwa mu eni mutie se betwa mu omani. Na Kwaku. Abato keke kote. Aba no kra ya to. Ye nuru ho. Ya to. Ye kukuru poni eni abeso. Ena wei seje sabe mpraduasa. Nkwala gudie wi eni hwehin. Wobeshe womo ye the so called peaceful walk yi senso so NPP for mo sese e mamu ntwam wa yi obi ni ho a woye under 18 ewom wo de so video ya ekoya womo ye mpanimfo a womo timitena se edwene ehunu se metuwe yi me felise so kom de me akofa binom ne ade eye de na common walk etumedi we ba hwe yan hwe ne san me de enano se me menda na me call baby na Kwaku me drew pokwa sentamo said ye womo gia manosem wachi nyipa fa me dem say eh sa hu sa hu CJ hu efrisa said ye no womo gia manosem no wachi nyiwo sa pokwa se awia no na mbisa womo say eh enti mo ba se na mo be yadwuma de ekoso no se osisa ne kra de se ohunu hwe na se sa echinyina no womo je no se koba ne se edane ntokwa de betumi apiepie frimu wodwene ho a wonte ase CJ meme de erade na medana se nkata no na omototo bo ne bia prepra na uprawia no wabisa ho se nipa kro na wo di na chi a wo koto bo no ne ba wen se sambre ne be prade a ye manamu se ne ben prai e na wo pra ne ba hyedem e na wo pra na se pra no we pra ne nyanse be wajimi Kwaku nkata no ha eti chronicle da obo kratani edition as chronicle anim asabia ye ken da ha a chesa branche ba ko ne sere hu apiese hu hwe ba ko nsa hwe na ba twe utu se bo no mde bo no ne de we be ignorance rock so nim ana we sedimental rock ya na e bari na e shen no emse no bi na eno twa wesese kan esa se pie ne san pa wa kai o geography on do they say yes ya no ma ho ye kenya bo ya nkrofo ikwoto ye ya itikadi esi anke de ye de this o tie metamorphic rock ejuma wo ye de na ye na MPP for launch adopt a polling station obeka ye a fisha na yetwam no mu ye bi se o masa ye amampanyina be de etwe naja amamre ne amane kwanso hweye ema bibia nso etimi ekoso na amampanyina sema wo kanie wo se ye nsori aga na fo de man no we de wa paase mampanyini so wadam adwuma aga na fo de hye ne san watwa ne yopo wa bo adwuma no wadre sanko e footballer ko e defender wa pressure kama iti Ghana for manifisha 9 emfanka o mampanyini fo nyine da ha ene the chronicle do bokata nsemi ho a ene wode aba mountain no e footballer nko onye defender bi go e defender obe striker dem say striker do should go we make do proper wa se go so nyina se na no wo hene bi say o bo sha wo she we di so nyina ne se goals na ama na ebe na win no na wo prepare nyina no wantumi an score dem say na one pressure so abede wa yi just a walk an ye Njebi Matthew just a walk keke
and one more pa board to say dear. And me, mamma, daily guide and to us, and any young queen na what the tardy girl see, or more sense some about better say. Say no, ye didn't say cocoa pia quarto, and I would de a moonsam no about betruja, I was saying, and I no memory dance so. Come on, penny, if for Jackpata Rollins, or sweet papa. The man cried, though. Na, also, mammy would dear ya, and found any fear, mammy, dear. And then found only one cassa, won't fear what dear. Mammy woo yentinano, Caneman penny, JJ Rollins, or Tini Sue, na, and intinia one year cojano, no Garaman penny, and then the year. Mampenia be de chire enen woman so ekobi na NDC Frankatunia be de chire mama Jane mens ajiman Jane opoko ajimono so ekobi na daily guide enso so na no GJ year award 25th GJ award no woman so etimi fa mienu no no so woman de to ha sei a chire kama ama bibia akoyi enti eno no emunsem na no pem kama See version. Na so mo family no enso e fa na edumienu. Yes we fa dumienu. And now what is ni na omo ba. Makuma. Be say da jibre na mabobo ma shine womo ene me shine womo. Pa. Be shine womo so jadi. We celebrate this together. What? And there was some money. Me shine womo. Kwa bwatwa yadom. Fiaman kwa tamaklo. Kwa mensa abrampa. Afred amu kwame anum. Yeah. Overall, lawyer Samson Ladi, Aneni, Ewuradia. Etino, CJ, so Omunya ma ene de, ye betumi ato aso na. Ghanaian Observer de Obokrata, ena mampanyini so wadi no kura magana dodo. Wase e ba no kuredie pa ne ahofa ma Ghana fodi ho adanse. So wadi no kura de ama wo me wase I've been honest and truthful to Ghanaians. Kufuado eneyi Ghanaian Observer. And what they aba mountain now woman penyina be de chain and what they nsem bia tudwa was say a choice for NPP is one step forward, a choice for NDC is two steps backwards. It na say what to about the NPP a what to na ba akwa kwanim nemom otu about the NDC dia what to na mienu akwachi ye wasa bi ho ye friend atripi minim se onima okofra mantemu a reggae nyum bi wo ho one step forward two steps backwards I want the boys Reggae nyuma na abeto gospel bebrebe wo eti sa atripino otu na ba ko anim gideja no watumi no abo gideja enti yase gideja wo hwe de ma MPP a gideja wo ko wadi wo say number 2 no on the ballot paper no and no say one no omoda no say one step forward. And this is 2 steps back enti na say gideja no one step forward 2 steps back. One step forward, 2 steps back. 1 step forward, 2 steps back. It no, my penya be de say. Waka che Ghana de she nemu mo de papa ne bone. Es when him na Paul kai o se fa papa no anya nkwa. Se o kai sa anyum no. Me de papa bone enkwa ni wo. Nemu ese se. Ekoba kwesi si ya. Okofa num fa ba na pay. We go sorry asore. O yare. Hey, Ghanaian Observer. Ghanaian Observer. I don't want some about. Na didn't you just start hearing? And then you are na president. Yes, we are going to sort. Emma 40 bed. Hospital ewopon sanso na 400 empa mako 400 that down cry bit me edin pamba mako 400 asimu eno so tema regional hospital eno so wakọ fa apaso amwatwa ahomama ene de obokrata no enso de honsema ba enya agrokra nti Ghanaian Observer ena de we ebaye yenkoyenem the finder wono so find bia de aba na anopai Ghana mampani nana denko akufo adro eno se yenyina yenkam Sebeya, ye betumi apre empuntuo ede ama oman na no krachi no was say fake news. The news is fake or fake is the news. The fake is news. And no say etuete say e wo ba bia no asem bia obi kra frame ya no ka say fake news everywhere. Oman penisi enkamom na sa fake news no ye ntu asefisi anye ne sa
ebetume ede wo hawo abre wo man ene wasan de aba beto ase ya mampani abedi akire wo kire se wo mu de ehyehyeye bebre egu akwam sebe ya koko akuafo nyina ye betimi akapcha wo mu wo data so ne ma emwa bi na sase ye de ma wo mu a yatimi aye no ententem na omampani atwa ahomam ya so de aso bofom se ne two hospitals and no empower de besim no 440 eba beboa ama pomden wonsam atumi akoye na se Tema Regional Hospital no ena chese yetwa ahomam ade apa ho entoma na na no achimbata bi kan nkwansie si ye dan edwiri gu ni paso no ena mampane cheso wo mo medical bills wo mo etuminya wonti didi mu no aban no afa ne nyina sebe ya disaster victims no so wo enra otimi eyisika to ho na wode eboa wo mo Samson lawyer ayinene wono so enene defined that obokrata akuruche ne honsam de abase overall best chese na dwuma so ani 2019 Journalist of the Year lawyer Samson ainene esefata no waye dwuma ankasa nokre waye dwuma waye dwuma wama anopadwumadie na ekoso ewo joy news file me first mentia na ase mensatwa lawyer wabadwuma wafa next 2020 we be fa na ochimu nsem amen na ochimu nsem 2020 CJ befa 2020 there yeah from media nti 2020 media ya twam koya na say ye beba no media ya betwam koyi another so many sorry obinyani no say na woso obinyani no say ya obinyani no 20 oh sorry I also that when the FS no Sunday me nim day too I don't you pay me they pay the ba me ho na nim day there na unu say time so say me jaketua Sunday to my day abeto but pepe order powerful nese abi ye de kind na no ademus cash na nkasa no edasem so ya kwenim na Daily Graphic the obokrata and fake news no honsam ewa ha na Daily Graphic for so akenkan award do do mo gye ache so kenkan mo nya du ba ko ye twam yi nya 12 mo nya 11 ye twom na oya o say high profile barrier service ushers Madam Agbotui home o man panyin da JJ Rollins ne mame na yi no yesi e ba so kama na emuna kasa de koketa ene ekokra o man panyin da ne kurum ene ho eho ne ekokra na ansa na no na yama the state barrier a chese no ye friend state house anymore wo man ni nyina da ekotwa hia ye esuye ana enya agrokra ni ase akuku da mo ba adwumadie na ase bi na enya agro Ghana mampanyin na nado dan kwakufu ado no ankasa bai ena na ba de eche Dr. Mahmoud Baumia wono so baye Speaker of Parliament enso ebaye Professor Aaron Maikukui wono so ba bi na Chief Justice Kwesi Anim Yeboa wono so eba bi Chief of Staff Maame Abna Frema Opare wono so eba bi sanso ena empanyfo dodo na sofo dodo na so etimi ba bia yesi na ne asanten ne de otu kru rekra ne braro nwoma so kro bia refia asante kotoko he ne otufo se tutu abibio nyamekase na na pa wiafia bibio a wono ena ye heman hene wono ne otu no so womra no megina na nem na womeboa na omampanyin dada ne maame ye na etimi nkoso na NDC amanyoko na kukudam a omutimi bepie mu bia frankatuni abadi eche Professor Je Nana Opoku Agyeman wono ebabi National Chairman Samuel Ofusuampofo wono so baby General Secretary Johnson Asiedu Nketia wono so baby Second Deputy Speaker ewo member Shebedwafie Alban Kingsford Mana Babin wono so baby Sanso na Domkuma no ba no dini Haruna Idrisu so baye kane Attorney General Dr. Obed Asamoah enso baye ena kane Health Minister Alex Gbafia enso baye embra Shebedwafuo kukudam dodo na so ena baby a yese kane so afa no so hwe mabu no nsem so ET Mensa wono so ebepie mu bi wapanyine hudu ya haya wono so baye wode na nimu nyam beta kira wo moboa ma eye ne timi ko so kama etisije yeso reso no wedi question
ena tobo so the better so question reggae nyum no am boss no obi aba Maxi Romeo one step forward come on Maxi Romeo unim come on Maxi Romeo we gayu akra so come on Maxi Romeo na CJ unim amanfo bisa question bi na minim say ebia NDC for ba bi ya no say o mampanyin dada edi enti no went me anko ye ni bi enti me gidi say eden a anase wankwa ada ye bia na betumi akobi but he was there anambwa no ni de no ni obrani wanhwɛ mi sir na wankobi no but I say ye bia na betumi akobi I've seen pictures na buy no one ono one mehu pictures o ma shem fitamfita o mo de o mo say ye hwim o enti no nese sa na tie dia nese open check graphic for na yen from so because graphic person prof na ekusi na enti o de emphasis face young na media mamenfa GT na yenko na o say akwa ne din say abrante do bo nwom no Maxi Romeo Charles Sebon, so thank you very much. After Francisco why are there? Why are there? Come on, Maxi Romeo. Just to mention, on also say I'm not three and I do 1 step forward, 2 steps back, 1 step forward. Yes, Sanya to no none. Nanya would na me to know where the soya no pen. 1 step forward, 2 steps back, 1 step forward, 2 steps back. Nano run is my me and one Saturday fufu no Saturday tuntum. Hey. I'm on Facebook there so I'm say one kobi no enfoni ni yanko GT Ghanaian Times ne die nie what the Samson enfoni abeto asɛn ɛna wapaja na award no den ɛna omampani sade aflawo tema road ya no so wo de ahoma kɔbɔfo ɛno so ɛwɔ de ahoma so bɔfo ɛna afei justice eni yebo a ɛna etu nsɛntwerɛfo afuyi wɔsɛntwerɛ nsɛntwerɛ adwuma no emra ne nhyehyɛ da ho enti yɛmɔmɔden asɛ wo gi award no ne yɛbɔ mo abaso no na ne nyina mo de ɛka ho kama ama all right oye enti ye no just touch before I would be basa Maxi Romeo no obi abetwa dada we bomb musical no answer enti ye ko award winning team ye ko say ya fantastic next year fantastic ye heard mu say betimi age be 24 ye be pra ene say na mo afa ni nyina next times 2 enti next year media houses I would next year mo pa ma mo file essence next year the award na fa ni nyina na de aba na station baby na say adom when you station baby and will be message board was sanya adom dia na nye station bia o na akwa bi class ba de ba enra me make news na akwa bi na ken kan me akwa bi frost adom FM for dem mo boy djuma pa mu nyi concert na mze we nyina ya asem na no bo mo mi concert kwaku kwai I just said that cruise je na create me ya den just say they make an me nyanka na create am for man support do obi dum bi kwakwa dukumi and I did the work